Ćao i veliki pozdrav, moje ime je Miloš i dobrodošli u još jedan tutorial klavijature za početnike. Ovako, danas ćemo raditi par primjera kako da dobijete bogatiji zvuk vaših akorda. Znači, kako da sa levom i desnom rukom dobijete puniji zvuk u vašoj kompoziciji i kada skidate neke pesme. Ovako, znači prvo, normalno, vi ćete svirati akord, prva postavka, znači ta prva, da kažemo, pozicija. Znači, evo dajem primjer, nek bude ovaj G-mol. Evo ovako. Sljedeće što treba da uradite, znači da bi se dobili bogati zvuk, možete samo s levom rukom svirati, znači G za oktavu niže. I dobili ste već malo puni zvuk. Naravno, možete svirati samo kvintu, da kažemo, ili akord peticu koji smo već radili. Dobijete bogati zvuk. Ili da svirate u isto vreme, znači i levu i desnu ruku, isto. Evo još jedan prost primjer kako možete da izgradite akord sa obe ruke da bude opet puniji. Naprimjer, ako ste ovdje svirali G-mol, znači akord, uzmete znači oktavu s levom rukom, svirate znači oktave, G i G, znači uzmete mali i prst i palac, znači prvi i peti prst na levoj ruci, dodate u sredini kvintu, znači kvinta, pošto u ovom slučaju kvinta peti, znači ton u ovom akordu je D, svirat ćete znači kvintu sa vašim četvrtim prstom. I to je znači uglavnom za levu ruku, znači ovaj G ćete svirati s malim prstom ili ti prvim, ovo ćete svirati sa četvrtim ili tim kaži prstom i ovo ćete svirati sa palcem, znači to jest petim prstom na levoj ruci i tu kompletirali ste, znači za levu ruku. Sad ide desna, znači s palcom ćete svirati njegovu tercu, što je ais u ovome slučaju. Svirat ćete sa kaži prstom ili ti drugim prstom na desnoj ruci, znači njegovu kvintu, to je D, i njegovu znači primu za oktavu, to je G, sa malim prstom ili ti petim. I dobili ste puni zvuk. Znači sa obe ruke. Ovako, ima još par načina, sad ćemo pokazati. Znači ako svirate s desnom rukom, znači ovaj G-mol, možete za oktave da svirate, znači G samo ovdje, da dodate isto puni zvuk. Evo ovako, znači pokazat ću vam to znači za oktave, ili dodate isto kvintu. Znači levom rukom dodate znači oktave i samo kvintu, kaži prstom. I dobijate puni zvuk. E sada, možete još i s desnom rukom, znači da svirate, znači da dodajete, sad ću vam pokazati, na primjer ovako, evo, slučaj za G-mol, znači samo svirate za oktavu njegovu primu, dodate, znači ako svirate G, evo, nije problem, znači dodat ćemo neki primjer, kažemo F. Ako želite puni zvuk, znači samo za oktavu svirate F. Evo, dobili ste F-dur. Znači samo ste, znači sa palcem svirali njegovu primu, njegovu tercu svirali sa kaži prstom, njegovu kvintu svirali sa trećim prstom ili ti srednjim prstom i njegovu, znači, primu za oktavu svirali sa malim prstom. Da biste uhvatili, znači, meni tako bar u mojoj šaci odgovara, ne znam kako je vašoj, ali najvjerojatnije i vašoj. I još jedan primjer ima, na primjer, evo uzet ćemo, hajde isto iz F, da dobijete, znači, taj zvuk. Njegovu kvintu svirat ćete za oktavu niže. Znači, s palcem ćete početi njegovu, da kažemo, kvintu, što je u ovom slučaju, znači od F, njegova kvinta ili ti peti ton u akordu je C, znači počet ćete od C i normalno svirat ćete F akord. Znači, s palcem desne ruke ili ti prvim prstom svirat ćete C, onda ćete s kaži prstom svirati F, sa srednjim prstom ćete svirati A i svirat ćete C sa malim prstom. A naravno, ovdje možete dodati, znači, pošto je F u ovom slučaju, možete dodati, znači, ili ti samo jedan ton, ili oktavu, ili ti oktave sa kvintom, znači. Evo još jedan ćemo, znači, uzeti primjer. To je, na primjer, ajde da kažemo, ovaj, S ili ti dis dur. Na primjer, evo, njega svirate, znate njegove tonove, već smo radili akord. Znači, možete u isto vreme. Možete, znači, samo oktave da mu dodate, ili s kvintom oktavu, znači, s levom rukom, znači, svirate oktave i kvintu, a sa desnom, znači, uzmete akord, i naravno, sad s desnom rukom možete da mu dodate, znači, tu oktavu. Da svirate, znači,
dis i dodate normalno akord, samo dodate dis u drugoj oktavi. Oktavi više. Ili ti da osvirate kvint uz oktavu niže. Znači, to je isto dis, samo ova oktava, kvinta ovdje, svira se za oktavu niže. Znači, veoma su korisne, ovako, da kažemo, ovi načini su korisni. Čisto vežbajte i probajte, znači, iz svakog akorda kako vam odgovara, jer uglavnom dobit ćete veoma dobre rezultate. To je to, znači, vežbajte, nadam se da vam je kako bilo pomoglo, ja sam što brže to uradio da vidim da ne bi odugovlačio. Jednostavno ništa. Do sljedećeg video snimka, znači, hvala, veliki pozdrav, ćao!